Ima onaj drugi ovo korpus. Drugi korpus, Vojska Republike Srpske Krajine. I on je bio tamo u Drvaru. I tamo su 2 godine su Hrvati ulazili iz Hrvatske i napadali Srbe. Pa su uspeli da pobede. Pa nisu oni uspeli da pobede, niti su mogli da pripoje tamo, to je kako zove, zapadnu Bosnu. To je onaj Ćoše, Bosna. Ćoše Bosne, oni nisu mogli. I sad u 2024. godini Drvar ima 3.000 stanovnika, 3.600 i sve su Srbi. Sve su Srbi.